Hapdeng ke jing sengau bitar jong manajer jong ke Egypt katau Hossam Hassan dag bawla ke noru bak Argentina kala job dag balik tu hagane ke jing lekai ke round of 16 kata ke Argentina persyai ke Egypt. Hakum kane ke jing sengau bitar sela jong une manajer ke Egypt. Pau sagi fans jong ke Argentina ban penserai yau Hossam Hassan dag barak sendon dag lama jong ke Israel. Bad balai bagi fans kinong kersian juga Argentina kila penserai rane kila penpau sendon dak lama juga Israel Persia ya une manajer juga Egypt. Nama hasyaban stangkan ke jinglekai hagane ke World Cup hagawai ke game une manajer juga Egypt katau Hossam Hassan ulara dak lama juga Palestina dak ba penpau bad dak keren artat bagiri haka pertai kentip bakumno ka Palestina ka mat ya ke jing jing jenjar haka jing leben jong kari Israel. Kumta deu Hossam Hassan bala penpau ningkong dak bara ya kelama jong ke Palestina hamadan hadin berakut ke we ke jinekai. Kata habastang jong kene ke World Cup pentau snem arjar atau hunreu. Kumta kumbalastang ningkong dau Hossam Hassan ubadai manajer ke Egypt national team ban rak sendon da kelama jang ke Palestina. Henne kamitpat hadin bak Egypt kelamat no ke jing syarem hakmat ke Argentina hak round 16. Yo lat sagi dong kersian di fans jong ke Argentina ban rak penserai sada kelama jong ke Israel hakapur blakut no ke jing dekai. Kadau Hossam Hassan udang rung syadres singrum. Kumta ke jing sedang jong Hossam Hassan bandra nengkong dak kalama jing Palestina Henry nekamitpat lakutno dak basyak penserai kela haki fans jong kari Argentina dak ba peni badra markmat dak kalama jing kari Israel. Kumta ngimla ban ong baka football kadlong ba kuit ke basuba klem de yak tajlang bat ke kam politik. Henry kadon ke jing pau hateng kumbala le nengkong dau Hossam Hassan ban meni ke pertai bakari Israel kadang yai bom dan yai leben ya kari Palestina. Kumta kumpan peni bagi Egypt kadai ke wei kari ke bekersian ke Palestina. Kumta ru markong pong mentah peni saki fans jong ke Argentina baka Argentina kadai ke wei kari ke bekersian ke support ya kari Israel. Kajing sengau bitar jong une manajer jong ke Egypt katau Hossam Hassan kadai namar bawat lagi Egypt kelatam hadu arkol hadu ka menit kebah ni popra. Henry tang hapo ka kat ar menit ka Argentina kelapen pai kelada gi laikol. Bat kane krang deiru ka ningkong ka history jong ka FIFA World Cup. Bah ka round of 16 haka knockout stage. Hadu ka menit kebah ni popra. Haka baka noga kari kelatam arkol. Henry ka comeback jong ka Argentina kelatau sendon ya kane rekod pada tang ke Argentina kepala lakban le ekne kambak nekamit kepala yuk berpenpai kelah hadu laikol tang hapok kat ar minit kataru hakan knockout stage ke round of 16. Kumta kane kamde kumbala keno dake Egypt baka de jing le tu jong referee Henry jin lada ke Egypt kalakban yada ban defense yalade ban omsyak tap call lah to kata ke jing le tu jong referee kalakmo ban penjob jubor ya kari Argentina. Kum taru kumbala keren dau Javier Mascherano dak baong bajin lada ke Egypt kelak ban yada yade kami kum kene ke jing keno namal dak kelak ban yada ban defense tade hakalas menit kan omsyak tap call kum tak la job supen ban ya ke Argentina. Kum ta hanga ka bat keno yo referee kade pen ban pej bahaya lade ka bakal lekai hakalas menit syaban kutno ke jilekai kepala siap penban hadu laikot ku blai sibut.